This was an important announcement made by او راگهاندنك گرینگ بو جالية امريكا و عراقي و تشتي گرینگ جبو خلق عراق و سوريا او كو امريكاي باش زلال كريه كو او وكشاندن دي گاف و گاف بو هز دي جهن خو بگوهرن ام باور دكن كو دما سالكي و 2 سالان دا و هين هبونا لشكرن امريكي لعراق و سوريا هبا او بشيوي كي دو آلي هفكاريه بكن امريكا و عراق كندا و عراق فرنسا و عراق لشونا كواليسيونا كنافنتاوي اوی هفکارین دوالی هبن جبو ارکا بردواماتک برنا داعشه. کاربدەستێن ئەمریکی دەبێژن ئەڤ نایە وێ واتەیە بداوی ئانینە هەبوونە ئەمریکی لە عێراقی ئەڤ نایە واتەیە ڤەکشاندنێکە دەمودەستیا هێزان لێ دوارێ هێشتنا پەیوەندیان لەگەل هێزên سووریا دەموکراتیکدا گەلۆ ئەڤیەکش بۆ کوالیسیۆنێ دێ ببە ئاستەنگ دەماک و ئەرکێ خوا li wir bi fermî bidawî bike. I was in Syria a few weeks ago. از بری چند هفتهیان لسوریه بوم لقامش لو حسکه هفکاریا دنابرا هیزن سوریا دموکراتیک و امریکای دا به هیز دمینه ده هفته این داویده چند اپراسیون چه بون تیدا یکینه این دیجی تروره به پشتگیری اپراسیون تایبت امریکی ریبرین داعشه که خوال سوریه و دشارتن کشتن و گرتن امریکا جیگوتیه که اوه به بردوامی پشتگیری بده اپراسیون لسوریه از باور دکم آسته که باوریه هیا که او پشتگیری ده بردوام بکه هلبت هلبجارتنه که گرینگ لامریکای هیا ایجاد و ام ببینن که اوه پشتی هلبجارتنین سروکتیا امریکای چه ببه